Lakumbay lekai wrestling kajing lekai jong ke front persya iya ke Paraguay kabalami shibun ki jinggan tha hadin ba ke Paraguay kal sya pelim no na ke front da welenat kul lang ba ke penalty kabal tep da Kylian Mbappe hakne ke jing lekai baro hi ke match lakan tha bha iya kirang lekai jong ke Paraguay bakim syam lai lekai football setia hanrai kalong penban kumbaki lekai wrestling bat shu ki jinggan tha kilami da kabong baka Paraguay kam syam ladon setia kata ka sportsmanship hakre ke jing lekai football kam tam bakalale shibun gifol hanre amdon uwe na orang lekai jungka uban yok pediang ya kakan bat shu hakne ke jing lekai bahaswa Kylian Mbappe un shoot ya ke penalty lai ibo ta orang lekai jongka Paraguay ulapan thot ya ke jeka ban shoot penalty hanre wala kata Kylian Mbappe ulala ban tep ya ke penalty kabala pelong ya ke front banjob da welenat kul ya ke Paraguay bat nakali Kylian Mbappe ru hakane ke World Cup ula don new goal bat ar assist hagi santli ki jingi lekai kabau don hadu khat khandai tli ki goal ha ke World Cup kabatang shi goal nadin jong Lionel Messi kum top scorer ha ke World Cup kaba menta ke front kan sahaban ikon persya ya ke Morocco ha ke quarter final hadin baka Morocco ru kalala ban pelim da lailanat gol ya ke Canada lang baki arteli ki gol na onahi bat kawai na rahimi arteli la assist da Brahim Diaz bat kawai na hakimi kaba menta Brahim Diaz ledon saw assist haki sun game hakane ke World Cup kaba ulakla longro kum uto African player ubayok bun tamban assist tang hakawai ke World Cup kaba menta ru nakaliang ke Morocco kala thau history na Afrika da ka bakala long kari ke banengkong na Afrika ban qualify sya ke quarter final marsin marbot kata hosnem arjar arpuar kalkut ke GLT jongka hak semi final bat mentapat kadang penkre bani kun persya ya ke front hak ke quarter final bat ki program yel kai ki ban sel kai menta kamit kan sedi ke Brazil persya ke Norway hak ke por shi beje steng senya badang step pat hak ke por san shiteng kan sedai ke Mexico Persia iya ke England la syai kublai shibun wanam klik ban subscribe like but press your bell icon